Uma Vincent H. Pala, MP ke Shillong Parliamentary Constituency, habakren ha ka jingelang balapanlong ha Palau Office jongka Congress Party ha maukrwat ulaong. Ki bakren benye ka Congress, dei ka jingkren ben ya ki nong te vote, ki bela ai ka jingkashan ban job ha ka jing yakun ha ki election. Ha ka juga por ulapan syai bakini ki nong mi kemat ki badon ha ka sarkar ka bamentaru, ki babon na ki dei ki beri ki badon ha ka Congress ha ki por ki balade baro. Bat ladamaki ki kren ben tata kamlong ka badai. Shushu ulong ru ba ka jingwan jong u menta ka sngi shamau krwan ka longman penba banshna nepen wandur thamai ya kar kom trekam jong ka party ha ka ni sngi u ba palau lakren halo shibun ki mat bayadei bat ki kam ka party nadu ka jing ai ticket shaki kertong hadu ka jing penrong ye ka tin khasi ha ka khanet ka bapra bat ki wei ki mat ki bedan kam ki wei pat ki balakren ha ka jingalang ha ka ni sngi ki kintup yo ba Erwin K Sutnga Secretary MPCC uba Krang Lengkoi, Vice President MPCC, uba Gabriel Walang, MDC ka Nongstoin Constituency, layoru kejingkren na uyut President jong ka Congress Southwest Khasi Hills District, uba Valdo Lengdo, na ka President jong ka Mahila Congress ka kong Shida Jerwa, na u President jong ka Congress Maukurwat Block, uba Valentine Ternyang. Ya ka jingalang lapanya da uba prang nongse harangkat ka jinga sakhilang da kispangut ki nong kishan barat ba jong ka Congress Party na keleng ki jaka jong ka Maukurwan bat Karanikor constituency. Ka jai penriu ka don kam ya ka jingkermen. Berkata ka jingkermen mi no luk ulak. Kami na ki yeng jong ki baduk ki basitam. Kami na ki jaka kapag ginum poi berkat. Kani ka khubor ko pidai banra. Saus nem siteng baka MDA ka sorkar MDA ka sengsyar. Kalawan ra ya ka jingsyar jong ka jing sengsyar jong barius pa nagabantau barius pa da ki barius pa manta. Kibon ki isu. Ki isu kita ki kuli ki pengin siap kapor election babon ba. Handre ka ba etam yang ihang ni kalong ba lapun lowet. Lapun do ya ka hok ubaduk ubasitam. Dainam daina. Lara bi pai kenyak nan pai tiak. Sika ek baca duyong. Kidon kita ki high level ki ba sem ya kapor hagak ti ki jong ki pengkai ya ka an. Kita kan banyak an juga Supreme Court lo. Ke Supreme Court kong penteri kami ke MMDR Act. Nomor hapo ke MMDR Act lah itu. Yo try kendo hang ni hari juga. Karul arpunyo juga Mineral Concession Act kong ba utray kendo daypan penyarakat hagajo kerdan barka state government. Kamu kumno lalai yo penteri kumbar pendidikan. Gitu kita kimdon kam so pandai mu le dam ya kacalan maka sorkar. Kacalan kan manakti jongki. Kata kamu tahu high level lakun. Myo ti do yong so national highway. Manta petse kai ka baja. Udo yong mi national highway. Hasuro. Ha? Simit ra kapisa di porni. Prapo ajar sitrop seo. Silap citrok seo lalai baik mantaki om gumno lada fidan ka sabut lada fidan ke evidence ai ke FIR berbor nga ade pulida udah unong tu unong penyapreu unong le pian ubosi ong ngalong bahok tak hado ka an kan lebih syare senang ki nangduk ki polisian ki na ruspa ha ba khado kadmi ke bale Afrika kam jo don ke jing sok suk Afrika ki baduk ki duk palang ngalawan sa Afrika kan mot litiri ki baduk ki la duk palang ruspa palang bale Bihar kam sok suk bahar ki ruspa palang ki duk palang kane ka region ngiru slowly hanakalan pini election banlong MLA peblut laipo so pokro hakaleng nomor bale ki baduk la duk palang the ki mentah hane lasdan de bantit ki wotos lasdan bantit ki leaders mentah mut ruspa pelat sutil bekat ba suang tanggador pinakwa bisa dan din apa karena solong
Mah, bak karnes mentah keleng ya sih orang kador kalau pikwa bisa teh, buat do bak karnes nen, buat do marwari nama. Pikwa bisa ini kot marwari ko hati buat ane fokrol, buat marwari. Dah pinta buat tang boyo bisa. Pitap yo bak karnes ni pibuat yo bak karnes nomor balik pisania, mah pisania. Te ngapan ke pisania nanti. Ba piro pilpan gising senya na babon kiblu ndai pan arta teningi ni badon mentah ki bom latit sudah ki bom dondor sudah ma te piro wat dondor ki kin saman pan tet ipi to ni train na kapor Singapore to ang dai ta hapoloro kalang gile mentah ka sistem gala dong ba ki pli na kmat o ki kang na fat wat ki pli na den ten lawan sa da do dat meeting nang tu na malai por mali drop yo ba pensingan da sa thành siap si puluh don hantai na I kelong kemi kat bei ji rang yang lain bang people slow tang mulu melakang piko ake te penilai na try pilih kai ting te pilih I jong khmat kan lo gaji isang so hakan ni ga komen ka ba manta tiki nok ni khmat jong ni kila ban le hakajing sha pen bie yang ne hang te hanrei ya kinong thapot na I kidon bat kokres kata kade si benta kebapi I kapor ba marelong presiden banga kaladon kajing karman kumbong tu si lawan sinot ba karna sang ni ngai kendo ong we pastori nga ong ba pala akapor ba pilong presiden gadong kajing karman kam tam ni karilom kasi jantia jemi ba kokres kan selep ha ngawan hani banchna ban bil ke parti ngawan kajing ke peduk Kibei pa de tangki nong rep. Jika ku jong beli kejingkarsan jong pi ngalong MP. Nado pa ngalong MP ngatrai ngam jupan sitengkar ke MP skim. Ngam ju tre kontrak, ngam ju tre ke ingat persang ban sekri hok kat bala. Dengan ban kata kejemut ba ban penduk tiket yuta, ban perem tiket yuta, ban lek kata-kata. Nah, pok ke ban sim jong ngalong very clear. Very clear ngawan ban bel Lengawan ban pengklanya ka parti ban sion yono nga iba ko blay la mon ubrium la ban le la da pi plan kan no ba kabrel ha ka tepot la job la isat ha ka postal blot ram chling ma nyu ko bot nga da an ru ko bot ya ong kibriu kilangai kilajet nru beli pat la ha kini ki baro ki jing tenjo tingin te ban konyo nginyai sekmat nginyai tresitong. Apa election tamo terwa kata kror kata spakror. Nanda election pat ngin sampai kelong kumno. Pila ihi mentang ngatraipon pi pilekot kobor. Ha kadai boong jong iba yong lada pidon disebut file de FIR. Kayi do yong kayi to keleng-keleng. Mentang kesingikan saya rai ka kod. Ulai chief justice keleng-keleng busandur. Ha Kimbanse kawai ni kini KMLI ke Petro kadon ke CBI case mentah ke CBI ke om kimsha suban investigate penduk no ika concern CBI melak ban le CBI jadi ke CBI ngatrai ke lajan file FIR krim file mangi ke file maki kawai ni kita kata kawai ni kita kejing ting jongki yo ke high court ka order babe bandon ka inquiry na ke CBI investigation na ke CBI kejing ting jongki Kim Syashu lada ke BJP NPP ki trelang ro Kim Syashu ke CBI ban inquiry ladi ki kwa ke jing sya ke layu ki penduk bor ke CBI banwan hang ni paling gini gijing tenjo baka parti kay umat kini ki sausna bi balale bangimnon ka bor nadu ka jala nadu ka district council ya ki MLA ya ki noktre parti yang iki MDC kalalong gijing tenjo hadu kata-kata hangni yang makurat ngamte bikiwi gijaka samine tuepi ba kinong trepati jungi kim longsho banru ki office sokar haki department of health namar ladap itu ya kaselang ya kadur kmudukmat jongki kongres ba kitu ki badan kabor kim alat su bat ki bernami ki officer ba pimdai man entertain ki nong kersan kongres lara pile kumtang transfer ba lada jia ya kata bun ba ki officer belok perlok junga
Kiba nidam tang jinga dei perlu untung ya ju ijan. Kisah transfer. Bon ga besar balak kran ya kiong. Bakana subawa suwe. Nila sya maham. Babale pijak bale pirum bale pilek. Lang bakanas. Kadang kuwai ka ba ka bani tu ipi. La katuk ada Islam makidong ki kam barim junga ho arjar kat kendai. Arjar ko ki kam surok bagi pentre. Balik lang baru engineer masuan ng tahadin arsi lai singi so berengam transfer. Tenama kata kadang semua bani itu pisa. Yang aku MDC yakin ukre parti kamu syuk besuk bani kendo iki officer. Ngila baru go office tamba kakam jula bantu ulang ki kwa jongki ukre parti jong kongres. Ngakot epi kinokre parti toya ampi ki proposal ki bolong ki lai ko jar kisan ko jar bata ka jogo por ki dondo ki banta ki bangin sana IP hati ni kisi neni ki belai barwan ki badai lo baju ki tiar ko ba pipla pan klabo kataru badai na ka MDC scheme ni don ya ki banta hak bani petlan ya ki jingasan ki bai kendo kaji asal sinod jakram kaji kijing asam presbytery kijing asam menen nak kijing asam sinod apa nusuri jing asam sinod sama nila persnguru yai sa pala ya kijing dong kam jo kabalang te rangkat ibu pren rangkat kini blok kongres komiti jungi but ngiso pan ya thoi phi kum kino kre parti ba pintip ibak pala nala kapala lajong ilano senyang ya kabalang presbyterian nanti pak nusri arlak tika pasuk pak kerpan di mana tak tidak sekali lada kamdei ke jingi ke jongpi ngabaru ki paiba jo kanongstang ba ki paiba jo kom mau kurwan kimdon kita ke jingi yumsum lado dan hadane ka banta ke jeli banyele arbnai lai bnai udam ban kra ya election uram dagi arspak tam le kadong Hanre pio por sistem apa sistem non kanar benai hitam bade kan nyuspa dekane kare ka burom kare ka jongpi perkane ka burom ko papidon nado di por yaine banang treasure ham kajinge kajongi kalong de mapi ka burom kare ka jongpi kajingkarmen joli kare don mapi Labakana sukaju dengar kaju. Lara undan mafi kalawei kabakei kabangi mudur kala shulok sakai. Kajing terang na kamtaban syakri jungi yo pajma kalong sakai. Harai dai namar baki durkhmat ki jompi ki bawan nahni ki bapen i ki bapen shet pen shangai ni. Kajing po samki ni kana ai ben sem ni. Kubno bagi nak trai. Kajing trai sitam jang pia ki shnong ki baper kana ai ben sem ni bandai man mare. Ladai ban mare tang siadap jispa mitar ban mare kendai second kumu Usain Bolt ni haban mare nama kadai ka jing e bat ka jing ka mensim man syakri na ka buntau paiba ka mensim syakri ka jong ba karnes kan mau kadai ka jing ten bat ka jing ten lenti ka jong pi hakal lenti ya ka jong pi ka shaba ulai kadai mapi lokin nanti mapi bayalam shalo banle kumno banya lamda kumta ubakarnes kuno poi sekatong jok hajing jok hawar pulai barobar bagi perkhat yuar pulai berkejing jok waktu perkhat bangin jok hawar pulai perkhat kumno bangin wanra jing jok hawar pulai bang perkhat ye jing jok kalong ke besok bang wanra jing jok kalong ke bae